पवित्र जुयादा थो नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति या तो जुन तो त्वा भेला जाजोले या जाज त्वा भेला जाजो या नाय बाजू अले तो जाजो या मुपा अले थोना दासे सुनो भी पापी वो चिक भी सकले सिद्ध जुगु जोजोलो पा देशे एको परिवर्तन हुए रंगलो जिउलाई चाहिँ छुए म उठे जोन हात पवित्र जोन धैदिउ रे जिसा फसा तकना काफो अवस्था मखुनी अले फो छुजे जुले ढका चाहिँ जिसा फो तिथि त्वाले जिसा त्वा भेला याना वइ सुन जुल वे त्वा भेला या जाजो कथा थौ थन 27 वडा या जी थन भगवाल मु वइ सोना एजली थो ढोवाले चाहिँ त्वा भेला जाजोले मु जाइजो पि सकले सिका जी लस्को स्यान्चोना अले थन थकुने चाहिँ छौ ज्वलन्त छौ डिस्कस चाहिँ विशेष जाचोन्दो वख संगीता हो पहिचान अले गुलिगुली सिना थाई संगीता वाली थाई देत कुता दली ह अले तो पहिचान जाते चाहिँ राज्यमा लगा भाषा जाते द्वन्द्व जी लगा चाहिँ थिस तो थिस चाहिँ ठिया वइ त एक किसिम तर तो ठिकी जा सुनाइ त लगा भाषा थो एकल जाते खस एकरा अग्राधिकार दो चाहिँ थिथि विशेषणा टिभी च्यानल पाखे चाहिँ धेजो जुले इमसा खाली थो संगीत बारे नकारात्मक खजबे इमसा तै जुन गोकी पुके चाहिँ भालाउन खडु बामलाउन ख देखो तर इमसा चाहिँ खाली बामलाउन ख दै जुन सिसा वे बामला ख नाला कया सिसा बामला क सज सिसा दै जुन वे ठिकै लागि तो नेवा स्वायत्त मंका संघर्ष समिति पाखे चाहिँ तो थिथि तले चाहिँ तो जाजो झाको छु जुल एजुली सिकबिता आना छगन तो जाजो गयो गथे रहि चाहिँ प्लिज हात पवित्र जुन थैदिन होला अथे तुए तो पैसा नै छुख अलि छिटा स्वायत्त राज्य थाहा माउ झिसा अधिकार झिटा थाहा माउ झिउ अधिकार झिसा चाहिँ फोना दे को लाना क्यामा रहे चाहिँ जुन झिसा होशियारी कथा चाहिँ खोइ जाजो झ्याक्सनो ख वो वाले वो उके बारे चाहिँ दुगंग सिकबिता थन पा भजबिसा कनादी थैथे आसे सिकबिता आना छक लस्कुसे यासे सिकबिता पाखे बा जय मा बा जय नेवा स्वायत्त राज्य सुबा